Sial si Harun nipu aing. Saya ti sopan sih boy ngomongin jelema kaya mah malu biar daang seorang. Cil lah daek dicoga, aman tak banget Harun. Ih, daek baes ya. Boy, boy. Kunci. Anu maling mas ya. Hei. Kumaha bener ya? Benghar oke turun. Saraknya. Set, mantep. Luas jasa halaman lagi. Salon tuntun di luar salon. Oh. Sial, Nora salon cenah ge. Heh, aja mah susah mah. Coba sang kilometer. Tapi kilometer lo banget itu Run. Buset. Berarti itu aja tuh. Atau emang pemakaian apa loba? Nat, aing mah sinyal soraan tadi kamar nag begini. 13. Kamar aing 13 apa 15 karena tadi aing ngomong. Pemakaian loba nya kulkas, nya TV, nya AC. Aman misalkan make kilometer hiji doang mah kuat. Lima gedongan ge mah kilometer kudu loba. Dan ora tuh. Run, itu sabeulanna masih ya Run? Eta mah paragi pembantu aing HS boy. Pembantu security RRS-na di dinya. Oh, gede jasa ieu mah Harunnya mantep. Nat, Nat. Kenahan. Mantep jasa mah Harun mah komplit. Harun. Tapi itu sepekaran gitu tuh. Di masjid. Masjid meureun. Masjidan meureun. Lain masjid atuh Nat. Itu mah speaker paragi karaokean pembantu aing. Run, eta si Egra sih angkot sih ditunda di ditu sih kehujanan. Lain dikandangkeun di dieu. Aja angkot aing mah di ditu bae. Pani mah garasi-garasi paragi mobil mewah aing, ngaco. Itu motor Sarun tuh. Ya, security. Security supir. Security supir. Tentaris nyentina mah tentaris. Rokok beak terus. Hah? Buset, neraka terus. Tapi mah, Awet bener. Pasang tower segala Run sih ya Run. Tower cara anu di mah deket di Haji Muryati teh ya. Hebat jasa Harun mah orang nih, disangka. sial, naruh jasa. Tower WP ieu mah, baru gape teh sia. Run, aing mun ulin di Jukut itu menang teu? Terserah sia boy, bebas di maeng mah. Da KS ka sia di dinya di Jukut. Di maeng mah bebas. Run, sia mah emang bagus ge. Kamar mandinya di luar. Gayungna gayung kupior tuh. Kuprai merenat teh. Oh, proyek ini aman. Mana boy? Ada labu. Sama kamar mandi lamun di jero eueuh cae. Kamar mandi pembantu aing, security di dinya marandina. Padang aing sih mandi di dinya segala. Run, itu ka jero Run. Aing dangpan. Sugan mah mah sepan gede kieu loba menuna pas di warung teh. Sugan mah cari di nasi Padang gitu tah. Menuna. Buset rendang, ayam bakar. Ayo tuh poho aing. Nyao yo. Pembantu aing terus balik ke pancannya. Hei, sudah kemana? Dang dong ame mah, lagi lu mau sih ayo. Woi, lu atuh aing, mas aing dang teu diajak-ajak Nah di sini mah ya. Pancen endek darang, ampun malah dariuk sih. Gampang dang mah. Ribut dang bae ya. Geus bae keliling-keliling bae. Aing mah keur di ditu ge, nuturkeun. Geus keliling-keliling. Mana apa? Karep pancan sakarep. Ya kebalkan endang mah. Udah koing di ieu teh di gerapa dang. Nipu doang. Geus bae menikmati maengelan. Kemana deui aingnya? Oh, aing ka ditu kosna encan teh tadi tuh. Ka ditu heula aing ah. Run, boy mana jasunya? Mun lain celai mas budak leutik.
Parah. Ya sih. Amun itu puter-puter we. Emang mau kemana-mana bae mah. Gede bae tas daan karah aing puter-puter. Aing enak maturan sih lah. Biasa, itu mah susah karena kayak mah gedogan mah gitu. Ngerokok tuh. Hah? Ngerokok. Baru kau malu sih cendang ke bos sih. Atuh pol sungut mah kudu dia ieu. Asem coy. Set. Coba pakai. Ulah pas bae sia. Wanora tuh. Ai. Ieu muter bahasa nyel YouTube. Apa jaringannya ke jore? Can bayar orangnya lurah ieu. Airah bayar atuh. Woi, Kok sia lewat harapan jelema kaya. Teu permisi-misi acan. eta mah omongan episode kemari. Ih, hooh nya. Lah, bebas di rumah Bang Harma. Bang Har geus di ditu di kebon awi. Jadi dia mah Imah Harun. Hah? Imah Harun? Ya iya mah kelurahan. Buset. Di aku teh banget Harun. Ai, parah. Isi nengon kok panggih. Mantep ya Harun mah. Iya minumannya digantung-gantungkan di dia. Iya buah segala di dia. Dipentak kok itu dengan ke Harun. Wih bener. Benar-benar kaya percaya ingin sama ke Harun. Wih bener ya Harun. Buat tingkat. Ih resep baru lo cicing di luhur ya. Kajuluk kafe kajauh. Woi, Bot. Cek saya Imah Harun. Oh cak nyana tadi ya imah nyana. Daek banget sih di Cogaman. Ini mah kantor kelurahan tuh. Tuh. Bener sih ya. Jelet tuh. Tuh, gede jasa ngaranna ge. Aigo, jada sia tah Harun iku aing. Itu mangkal udah daek Cogaman nya mah masih kena kitu ge. Ih, gede kawadul, gede bau. Tuh aing urang sampeurkeun nya Aduh, tukang. ayo daek Ya banget. aing ditipu. Iya, urang ira daang ya, aing nang jasa soalnya. Udah seleksi ya. Iya, ngebayang aja ngelok rendang mah. Rendang. Oh, rendang. Wah, itu mah ngarep Imah Harun bagus tuh. Yah, bagus naon. Sial si Harun nipu aing. Sati sopan sih boy ngomongin jelema kaya mah malu biar daang seorang. Sia ulah daek di Cogaman teh banget Harun. Ih, daek baes ya. Coba naon kok maksudnya yo? Ieu mah kantor kelurahan lain Imah Harun. Ya tanya ke Kokoh ya. Nyana keruwipian tadi di dia. Oh, bener. Sini bener si Harun, berarti sini mau ayo. Sial orangan.